na bosumia etoso mienu no ne da edikan mu na yewo 1st February 2024 ene yawada esemo a ebedwa so na munua bema ode no ho asamoa sapo kuma makwa yi bia me ba besi naposo ama onam de aseda ebema be producer nana wasti na me refi amani ampon great amasa 94 group fo nyina no ene anopa yi michia babibia obia moma yenye emre kakra bi na yentie ensemo a eba edwa so ene dua yi. Former President John Dramani Mahama wadi ensembi aba betudwa wose woni de oye asori koni anase oye Assemblies of God nti LGBTQ+ ne de wonu de enya de a ofuaso Ghana Statistical Service de aba betudwa se ye de emema oha ebegina wa emu adioso ensia 76% no womu nim se eye babaso grafra anase HIV no omo obia anase omo ni bi Ghana Statistical Service ehwa na yedaso ewo omo ye enhwemu bi 2022 na de aba betudwa se ye de emema edu ebegina ho a emu mienu de omo se sebio omo ntimi ni tuozafi nkoa anase emu nkoa nti ese omo ntimi hunu gare na omo de esichire egu mo banyansafo ye bunu be ye nkanasem ye ko ensem fufuro mu a political analyst bi de ensem bi aba betudwa se enya de a ebeboa esanse se obi MPB ama wayefro wa ama wedding wa dore abadin to a na chese enya de a obeto abama no wose eno no emmoa kabiman kabi amamu no attorney general edi ensembi aba betudwa o se Mejo Mahama oyan ba bi koye no na busuafo ade a aban no ebehwe wo mo. John Dramani Mahama edi ensembi aba betudwa wo se 2017 Ghana wodija Akufo-Addo no enye sa Ghana no na sa brei yehunu sisia okoso echirem se woni de wabie na no akase LGBTQ+ no onfoaso na wonim se se mrahye bedwam wo mo anya ntum kura na se wo mgitu se enye adwuma wo Ghana President Nana Akufo-Addo se enya ade a wode ne nsa ebehye ase na ye koso NDC MP4 bi nso ede aba betugya se John Dramani Mahama wonde woyi nanim se turumu se bio edi wo no tafre no enya ade a wo foaso de a ene baumi a wo so ye enkramuni no sei wudibira anase wugina bie no eno so etese miehu se wugitum anase wonyi entum yemfa ye ninkyire mankasimu a yedanyane ya ababa wabia o yesusu se nadwinu eka kakra no yedanyane ya wawu eda ensuo ani katachi afrifa wuntumi asem no wakabi wose nananom se mo ahohoro nsa afiri wuntumi ehuna mode ensufita adware ne dia ene Morris Apaw wono so ensem a woka edidi mu atemo se mo ma awrowro mo na mo hwe no ono so mo ye ne de yemfa ye ninkyire akonfi ankrafo de aba betudwane se de nyane ya church elder bi ninuanom ma no ba bia womda no wo mo atwa eja atum akwasi pratin so edibi aba betudwa wose sabre de MPP primaries na ayese ye bo afode ewo asore dem wa usika eso no na enoma no obetimi atobie Ghana laboratory workers so de ensembia betudwa se omoma aban no enafua edunan se aban no ama na womo aketua asem no wa ma behwe ho asem kandia ene omo de omo na de egu fom ene dua yi na se wo ye Ghana ni na de petro ade bia de petro gumbia no ene dua mu ye pagya mu akosoro eno so eno no ye de na aposo no ebe awieye dia Gabi ochidakon penipa ewo MPP amayeko osesa brede opokunfa no kun odware a no hompa wayi no afri MPP amayeko no isanse enoma MPP no nyade a eso ani ene midemu besi nyamebo a ochina mo besan atiminka